بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا أمي بحثا إدريس عليه السلام بك. إدريس عليه السلام كري حزرتي يردجي كري مهلائيل كري قينان كري أنوش كري شيس جي كري حزرتي آدم. إدريس عليه السلام چما جير هاتيه گوتن إدريس دبه هنگي گو درس دخواند، هنگي گو كتاب ديني دخواندن، صحيفه گوش حزرتي آدم و حزرتي شيس رد هاتبون هنگي گو دخواندن، يعني علم ديني هنگي دخواند، ناوي هاتيه دانين إدريس عليه السلام. شكل شمال إدريس عليه السلام. إدريس عليه السلام رنگوي سبيبو، بجناوي دريجبو، زكيوي مزنبو، بدناوي فرهبو، سقليوي زحبو، هستيوي قربون، رويوي خوشكبو. وقت حضرت إدريس دمشي قبض خوا بچوچ كتابتن والبيشيا خود ميزاند. دوجود ويدا مو زيدا نبون لبلي دسري ويدا پوراوي زيدا هبو. دوجود ويدا وقت گو خوده دابو نقطكا سپي هبو. دنگ حضرت إدريس زراب بو و خبرداناوي نرم بو ملايم بو. هنك اوزلكي حضرت إدريس پشتی حضرت آدم ایل کی یگو قلم یازی یاس کریا حضرت إدريس عليه السلام. ایل کی یگو علم ستيركا علم فلكيات و علم حساب عمل کریا حضرت إدريس عليه السلام. حضرت إدريس عليه السلام اب علمي وان امته بري خو تفكا علمي بو. إدريس عليه السلام مسلكاوي ترزيتي بو. إيل كي يغو بدرزية دروتن كري حضرت إدريسا، إيل كي يغو جلي دروتي الخوكري حضرت إدريسا. بري حضرت إدريس وان انسان دي جرمي حيوانا شخورت كرنا جل والخوت كرن. وقتی گو بابی وی حضرت إدريس کرا وكيل دشونا خدا وش قومي خورا گوت گو ميزينن جويت جاي خو نبرد نخواري نچنا جم زاروكي قابيل قومي وي بياوي نكر. حضرت إدريس رابو سرخوا وها گوت گو ميزينن انسانه گو جوا بيا بابي ميرد نكي و جويت جهما جويت جاي خو برد خواري هر جم زاروكي قابيل وا بوار را بوروني بلا زانبن گوجار کدی امناهلن گورنا سريفيتشاي. إدريس عليه السلام انسانكي عابد بو، انسانكي تقوى بو، زحف عبادت خدات كر. حتى دبيجن دوي زماني ويدا اوان انساني گو عبادت دكر عبادت واي مهكي نقاسي عبادت حضرت إدريسي روجكي بو. والقاسي حضرت إدريس عبادتش خدا رد کر. خدا عز وجل پشت حضرت آدم و پشت حضرت شیس حضرت إدريس شخوره کرا پیغمبر و 3 صایفه جیرشیاند. حضرت إدريس دعوتا قوم خوا ببال عبادتا خدا وکر، اما قوم وی پی باوری نآنی. حضرت إدريس زاروک شیس یگو ذریتا شیس بون توپلمیش کرن گوش خدا را عبادت بکن، خوشریا شیطان دور بگرن، بیا شیطان نکن. اما اوانا بیا حضرت إدريس نکر و خوش سری چیه بردان چون جم زاروکه قابیل و کت نریان نباشدا. دبه 1000 انسانی تنه باوری حضرت إدريس آنی. حضرت إدريس بری گو خدا وی ببه آسیمانا كري خوا متو شلاح كرا واسيت شونا خدا كرا وكيلي خوا كرا خليفه خوا
خدا و قوم خورا وها نصیحت کر گو میزنن عبادتا خدا براستی بکن و اوان انسان گوش سره چیه خبردان دوزلگه جم زاروکه قابل خدا یه عذاب کی بسروا انسانی نباشده بشینی چونکو وقتی گو خوش جم و جم حضرت ادریس خبردان جم قابل و زاروکه وی بهبدور زوجین دبی نسل که خراب جواچه بو حضرت ادریس گو خدا یه عذاب بسرواده بشینی وقتی گو خدا عز و جل حضرت ادریس برا آسیمانا یا شوی 165 سال بو د مریم سورسی ده درباست به وقتی گو خدا عز و جل بریا آسیمانا حضرت ادریس جهنم و جنت هر دو دیدن دبیجه ام ایمن خدا جی راضی به دبی ادریس علیه السلام و ملک الموت حضرت عزرائیل دبی دوسته هبدو بون حضرت عزرائیل گوت خوازم جهنمه بینم به حضرت عزرائیل حضرت ادریس بلند کر و جهنمه شانی دا دبی وقت جهنمه دید هنگی منظراوی نخوش بو هنگی آب ترس بو هیبتاوی هبو دبی نیز بو گو حضرت ادریس بهش ببه بایمش ببه حضرت عزرائیل قنات خوی خسنه پیشیاوی دا و جیر گوت گو ماتا جهنمه دید گو بله گو حتی نها چشتکی حالو نخوش من ندید بو گو ما تتخوازه جنت جیبینه گو بله دبی حضرت ادریس بلند کر حتی گو جنت جی دید گو ما تدید گو بله مدید اف جنتا گو دهر جنت حضرت ادریس گو از هرم جنت از هوجه درد کبم ادی دنگ هاتا حضرت عزرائیل گو بلا نچه جنتی چونکو انسان کی گو چو جنتی هوش جنتی درد کبی حضرت ادریس علیه السلام نهال آسیمان چارایا وقت پیغمبر علیه السلام چو معراجه لقطا چارا آسیمان چارا حضرت ادریس دید و سلام لیکر حضرت ادریس جی سلاما پیغمبر وگراند و مرحبا دا پیغمبر وش پیغمبر را دعا کر دا ارا حضرت ادریس و نوح علیه السلام دا یعنی سویا حضرت نوح دگه حضرت ادریس علیه السلام دپای خورا کره خو متو شلاح کربو وکیل خوا متو شلاح جی دریا باب خود دمشی عبادت خدا را دکر و دعوت قوم خوا ببال عبادت خدا بدکر متو شلاح عمره وی 917 سال بو و پیر وفات کر بری گو وفات بکه وی جی کره خوا لمک کرا وکیل دشونا خدا لمک جی دعوت قوم خوا ببال عبادت خدا بدکر وش قوم خورد گو عبادت خدا را بکن دریا باب و کال خدا امی مشن لمک کره خوا حضرت نوح و تورنه خوا سام و هام و یافس و زاروکه و باکره و توپلمیش کرن گو میزه نجم با هر هشت انسانا پیوا کسک الوی دری نمایا هموا خبردای خواره چونه جم زاروکه قابل و ذریتکا نباش جواچه بوا خدا عز و جل یه جزا کی بسروا دشینه حضرت نوح را گو میزه نترسه گو با ام هندک مانا پشتی گو موفات کرجی دفلان مغاره دا مبشره و وقت خدا امرتا بگمیه کر وقت طوفان چه بو خدا گوتا تا گمیه چه کا جسد باوی ما آدم جی بخوره ببا بلا زلام آیلیل دبرگه بن پیرک آیلیل دبرگه بن و خونیزی هبدو نکن و بلا جسد حضرت آدم جی لورتا گمیه بی وقتی گو طوفان خلاص بو آف سکنی حضرت آدم جسدی وی دینن و الجم حضرت آدم لمیش بکا
و بيجا كوري خوا بلاوي ببل ارتا عرده ديني و كوركي تجي بلا لبر جسدي وي بسكني بلا خاني چنكي نزوجي خدا عز وجل يه ملائكتك شيني يه عرده نزي ويكي و صبراوي وري سلام لسر حضرت إدريس و حضرت نوح و تمام پیغمبر بن خبردانا ما داوي حمد جرب عالم ربن